Pošaljem ovu poruku svim kvadrantima i sektorima. Ova je poruka namijenjena nikome drugome nego Stigbotu imena Striker. Znam da si tamo negdje. Znam da se skrivaš. Ova je poruka namijenjena nikome drugome nego Stigbotu imena Striker. 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 Prošla su duga 3 mjeseca, ali našoj igri skrivača je danas kraj. Imaš tjedan dana da se pojaviš predamnom na ovim koordinatama. Napravit ćeš to, ili ću pogubiti tvoju dragu partnericu na javnom prijenosu, da svi vide. Očekujem te. Znači to je Vempra. Očito je da je ovo zamka. Bila zamka ili ne, to ne mijenja činjenicu da ona ima piksel. Molim te, nemoj mi reći da zapravo razmišljaš o tome da ideš pred nju. Ovo mi je najbolja šansa da spasim piksel. Možda i jedina šansa. Moram ići. U tom slučaju računaj na mene. Ne, preopasno je. Ne mogu ugroziti još života. Šerife, ne možeš sam ovo napraviti. Treba će ti sva pomoć koja ti se nudi. Vjeruj mi, mogu se brinuti za sebe. Dobro, može. Imaš pravo. Stvarno trebamo svu pomoć koja se nudi. Igri skrivača je danas kraj. Imaš tjedan dana da se pojaviš predamnom na ovim koordinatama. Napravit ćeš to, ili ću pogubiti tvoju dragu partnericu na javnom prijenosu, da svi vide. Očekujem te. Vempra stvarno želi tog Stigbota mrtvog. Kad smo već kod Stigbota, čujem da Vempra dobro plaća za bilo kojeg Stigbota. Zar ne, Klinte? Nemoj dobivati glupe ideje. Siguran sam da si primijetio da se napetost može rezati nožem ovdje, zar ne? Slušaj, stari, što god da sada pokušavaš, obećavam ti, nije vrijedno toga. O, a zašto? Jer ćete biti mrtvi prije nego što povučete okidač. Uzmi im pištolje i municiju. Treba će nam. U sljedećoj epizodi Izvan mreže.